Twese tubyemeranyeho ko imyitwarire y'umushoferi ari igena uko urugendo rw'umunsi rugenda. Iyo ari imyitwarire iboneye, icyo gihe urugendo rw'umunsi rugenda neza. Iyo inyuranyije n'icy'amategeko y'umuhanda ateganya, nawe urabyumva. Ni urucabana. Bisoza habaye impanuka. Ipine y'inyuma ihera niyo imukandagiye umutwe. Tubona umutwe uraturitse. Nabirebaga amaso ku maso nuko ibintu bigenze. Amakosa ni aya shoferi. Ariko no kuntu bimubayeho yabonaga nawe yari yamuhesheje yari yagiye. Ipine y'imodoka itimucishaho nyine ku mutwe. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri. Iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga. Iyi mpanuka irijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka ititije n'abapolisi bari baje gupima iyi mpanuka. Imodoka iri mu bwoko bwa Fuso ije kugonga imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto, birangira abanyamaguru babigendeyemo, umunyamaguru umwe ipine ajya mu ipine, birangira umutwe bawukandagiye kugeza magingo aya ngaya. Umwe yahise ahaburira ubuzima ubwo imodoka iri mu bwoko bwa Fuso yamutwaye mu mapine paka kugera ku mugezi wa Nyabarongo hano Gahanga umanuka werekera Bugesera Nyamata. Nibwo rero imodoka yamukuruye imukuye ruguru, irangije mufungira ku mugezi wa Nyabarongo, ndetse urupfu yapfuye n'urupfu rubi cyane ubwo amaraso yagiye aca mu muhanda. Iyi modoka yagiye igenda, ubwo umushoferi yari afite ubwoba yaparitse iyi modoka, arangije arirukanka ahita aburirwa irengero. Maginganga uyu mushoferi kugeza maginganga ntago arafatwa, yahise yirukanka aburirwa irengero. Abanyamaguru babiri bambukaga iyi modoka nayo yaje kubagonga, bikubita hariya barimo bambuka muri zebra crossing, ariko kubw'amahirwe bo ntago bigize bitaba Imana, ariko bakomeretse bihagije, dore ko imbangukiragutabara ise ihamagazwa byihuta kugira ngo ize itabare bano bakomerekeye mwino manuka kugira ngo bataza kuva amaraso menshi bakaburira ubuzima. Nibwo imbangukiragutabara ise ihamagarwa byihutirwa ije ipima wa wundi batwaye mu mapine, ndetse amaraso agenda anyanyagira mu muhanda, basanga yitabye Imana. Ako kanya imbangukiragutabara ise ihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Mu minota isanga 10 iyi modoka yari ihageze byihutirwa, ndetse n'umuhanda bahita batangira kuwukoropa kugira ngo uvemo amaraso. Mu masaha asanga 2 niho iyi manuka yabaye. Ubwo ni saa 12:25 nibwo iyi manuka yabaye, ishengura imitima ya benshi. Iyi manuka yabaye ku itariki zisanga 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo iyi manuka yabaye. Iyi manuka rero yabaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso, ndetse wanyuranyije n'uyu nguyu wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto. Birangira bigonganye rero, birangira bamwe bahaburiye ubuzima, abandi barakomereka. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ubwo yahageraga yatangiye gupima uyu mushoferi wari utwaye imodoka ya Kia, asanga yanyoye ibisindisha, ndetse agiye kureba wari utwaye imodoka ya Fuso asanga yaburiwe irengero. Maginganga rero umushoferi wari utwaye imodoka ya Fuso aracyashakishwa na polisi y'u Rwanda, nafatwa araza gutabwa muri yombi. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ry'amafaranga ingana na miliyoni y'inyarwanda, ariko ikoze cyangwa igonze umuntu nguko ukaburirwa irengero ugacika, hari irindi tegeko riguhana kuba wakoze icyaha wakigambiriye, yenda ukaba wanyoye ibisindisha, ukaba ariyo mpamvu wakoze impanuka, warangiza gukora impanuka ukahita wirukanka. Iki ni cya kindi yongeyeho mu byaha yakoze byo kugonga umuntu. Abaturage babonye impanuka basobanura mwabona buryo, bavuga yuko iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso yaturutse arayirukanka, ariko byagaragara yuko yabuze feri, koko n'ubundi yavuzaga amahoni nk'uko abaturage babisobanuye. Bavuga ko iyi modoka yamanutse ivuza amahoni ari menshi cyane, ndetse kandi izi modoka zombi ziri mu byerekezo bimwe. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto ni imodoka iri mu bwoko bwa Fuso, byose izi modoka zose ziri mu cyerekezo kimwe, ahubwo iyi modoka yo niyo yaje kubura feri neza iza yirukanka yahoreye. We yarazi ko namara kwambuka kino kiraro cya Nyabarongo biraba bihagije ari buze kuhita abona feri, koko ari agaterera ari buze kuhita ahagarara, ariko bino ntago byamukundiye kubera ko atari guhagarara kwa kundi abanyamaguru bambuka zebra crossing bavuga ngo imodoka zirahagarara. Iyi modoka rero yaje ifatiraho. Iyi modoka mu bwoko bwa Kia Soreto nayo ihita ifata feri, dore ko nayo bayangije bayishwanyaguye, yabaye nka capati, ihita kubita. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Kia koko yahise ifata feri bitunguranye. Mu gufata feri bitunguranye, iyi modoka nayo koko umwanya ifuso itwara uba ari munini. Imodoka ya Kia Soreto yari yibye ku gisate kiwe, birangira rero agikubise iki kimodoka cya Kia Soreto kirahombana, birangira rero n'abo banyamaguru babihombeyemo. Umwe arapfa, abandi babiri barakomereka bihagije cyane, dore ko umwe yacitse no kuguru. Iyi manuka rero yashenguye imitima ya benshi. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, Traffic polisi ivuga yuko iyi manuka yabaye ku burangare
bw'umushoferi utwaye imodoka ya Fuso ariko akaba yaburiwe irengero. Magingo ngaya akaba ari gushakishwa, ndetse nyiri imodoka nawe agomba guhamagazwa akaza kugira ngo adekarare asirasi izavuza abantu bakomerekeye mu mpanuka, ndetse bazanatange impozamarira ku muryango wabuze uwabo ndetse wapfiriye mwino mpanuka. Traffic Police rero ivuga yuko umushoferi akomeje gushakishwa, ariko ku bufatanye n'amakuru abaturage bari butange n'inzego za polisi baraza gufatwa aze gutabwa muri yombi. Ni mu gihe rero umuryango wa nyakwigendera bese bawumenyesha ko umuntu wabo avuye mu buzima. Magingo anga rero umuryango wa nyakwigendera uraza gusanga umurambo mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo bawufate bajye kuwushyingura. Ngayo nguko rero iyi modoka rero bahise bayitera breakdown, bahita bayijyana kuri polisi mu gihe nyirayo ataraza. Mu gihe abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko ryanakora iperereza hano mu murenge wa Gahanga. Hari n'umugabo uherutse kuhapfira uri mu kigero cy'imyaka 45 yishwe n'abagizi ba nabi, ariko kugeza amagingo anga ngo nta n'umwe urafatwa ngo atabwe muri yombi. Abaturage rero bahise basaba ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko ryazana ryo rigakora iperereza. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ako kanya ryahise rihagera ricyumva ibi bintu byabereye hano mu murenge wa Gahanga, akarere ka Kicukiro, hano munsi ya Simba nshyashya yubatswe niho ngo umurambo wasanzwe. Ariko ubugenzacyaha RIB ntibwabimenya, ubwo imodoka ya polisi no yaje gutwara umurambo, ariko ngo ntago bagarutse gukora iperereza. Bamwe mu baturage batanze amakuru bavuga yuko uyu mugabo yari asanzwe akora akazi k'ikiyede, ariko akajya ataha mu masaha asanga saa 12 z'umugoroba, akaba yagiranaga amakimbirane n'umugore we ashingiye ku mitungo. Rero bakaba barakekaga yuko umugore we ari we waba waramwishe. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB rihagera ryabajije igihe bino byabereye, bavuga yuko byabaye mu kwezi kwa kabiri, hari ku itariki 15 2026. Ubugenzacyaha RIB buvuga yuko rero iki kirego batakizi kandi gikoraho iperereza, bivuze ngo biragoye cyane. Bavuga ko nibabona amakuru bakamenya uwishe nyakwigendera bazaze batanga ikirego ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB, bazakira ikirego cyabo. Nuko ngo ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahise ryisubira muri ofisi, polisi ishinzwe impanuka nayo ihita ikora akazi kayo. Bayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera nyaboneka kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru umunsi ku munsi dukora. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, ibarinde. Wewe wakoze subscribe uw'agaciro, ibyo tugezeho niyo tubikesha, nibyo twenda kugeraho niyo tubikesha, kandi tuzakomeza tugushimire paka forever. Kandi nawe turagukunda, uzakomeza ukurikirane ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turabakunda.